تأثير سمرا هذا المسبيل تنين المرا قاسي عقل سلمو مثل غمام ريالتيا من دي نغمة غروبا جاكسون هنري غامبسا غاريا توبت البروغرام اللي موديال سبيل جون غمام يا غيرمان أكمل لي تربيك الآدم ذرولو الجيل موسيسين سمير قاملو نيوين الأديال الريليس اللي probably or possibly temorifer ini. Kaki korang man bisringi lengke ya korang ulai kan ulai ramai. Aktif kalau orang saya ulun dia kan ngerti yang lengke dia kan sebel absent. Ang des yang ngarinya man mungil takoy ma. Kami terlebih keladar okey kara agak sisak mungkin dia korang Moses. Mungkin orang soal mereka terlalu ya kuda si orang mereka. Okay. Jackson Henry. Right. So, mam sali report itu, mam ngurusel mura ada belo mesa show berada dulu betul apa nih mamara Moses ngara hospital. Hopefully bo discharge ngel dimre dan mutu ngara show. Report itu nga gida makrung al udleye. Mesel do mesra gida mla mesa betok. Mesel do mesra history ra brul ad ma belau ma aigal USA in change arogo ito kami gilang evolution of society ma economics ma political system ma change seleng silvernya agora es en change ma guk niya uldigra tarablum guk change uldasu guk mo taal politician nam ROVs mang guk de suelo tungi aga malo mesa gale news ram rigeler bora idunge emlamo trill Kora movement ta Black Quest so kaldi mo mention leng kora ulakrat kelen aktidel guksal malmo o mala gal importa ulason merbelal me trigibel guk destabilize au the swed ma society rigidelen kadangara globalization information amal mere spread la dala ba internet mesirba time kadamol mol ma informational المرا بالواد الدغل الفترة بالواد ومثل قاعد الفرونت بيج تابع لاوي غاريا فيك نيوز اللي من مال إيشا بريسيدنت اللي الأرض الذي غير أوتسايد أوسبي AI المرولة قاعد يجي من ملأنا أترى مال ترند يقول مثل غير وراي دوم تاجي إذا تري ديك منشل شلقت المال نمو أبيوس اللي دوم مثل غيا أنا مورنيا موفمنت ترى سوسياليزم أسابلو رامريكيل لقى يجي اللي ميرا نيويورك المندامية aman fasil socialist menggang ana mo satel masada abek pedengela program ra a New York lugong boringa free child care boringa free bus boringa subsidy ra gagi dele housing ela guk tubara Washington State menggel el governor ra Washington State direct kimlat murtay duldas namo spredatora socialism number 2 era itu nga direct el domes nangil na mostat le ospredra Miguel manom sisi a Islam o na spread mabrura Texas el anga man namo concern leng namorngia gagi dele movement mo se logot mo mga lebus sa adra gagi dele Texas el sumara affiliations still moral Jews ngaya kalubus guk man kalubus man di mortir mang number 3 direct namor ngia movement gora anti billionaires gora malamal Israel billionaires masih triga nga mal takaw dudir dia kal pay dia do society mang tiyaga ka gora namo political football ra bro Miguel hindi man na spread Kala dik mention sigira kotet, tegi del tora socialism ako mesrengi atara. Nga ideology do mesrengi number 1 atara sa elmo challenge sa Allah ra constitution na Miguel. Se mal do mesrengi mal namo abuse. Number 2, direct namo challenge sa tora capitalism. Number 3, namo direct lugora swal change sa gagidile values sa Adra Miguel. Sa Adra Miguel na master of freedom. Direct al sorir el individual liberty tir sorir el shoba el dia kal kukmal toka ade dele la government el masada regulation ng mga rangal in a way mo undermine a shobar tir
إذا كنا typical American values السؤال المدامل أسكوم ما نمو كلوا socialism الأمريكي لقى كده a dangerous هذا الموميس. same time سلمان مكلوا socialism الأمريكي البيس كده leaders الوامن دامي direct mo create a problem ra economy mo slow down economy. Number 2 morngia ngora spread tiga ada man mo extreme. Komesra brigel sebab time ka domis tiga le mikadel buig la baboy sa kay baboy sa school ma aradan namo labam lai lo labal brotra aradan teman namo extreme. May siya dili si bitam mikadel buig la baboy sa lo mo sa aradan. Any teenagers kan bisay gay. Number 3 direct civil liberty ada soril المودياغلين من سبريد اكستريميست الا وقت برا اسلامي الورا يدونغا ولم ديريكل كونسيرن دي تيرغانغا سلميرا مريغيل اندي الغوك مكسي اكمورا مريغيل اكملاسوير اليجنس ناغل مو وسيرسن مريغيل الان اكمال مو ابايد راجل الفاليوز ادرا مريغيل assimilate wa tamo mo adapta culture adra merigel di mostly trigal islam aja kal surira gay abilira do sisiu dia edu ngari masker tir ngari ablirir ngada para Minnesota ngari ku real mal di guk tira kirengi es di mal makitringi en suril apply sharia law agel law ngara Quran masyardila skumeng commit adultery kadala baba lo met tir ma ada skum commit ngari meror kada muka ima lagi mal extreme 11th century la ngara Quran lagi kita sorry apply dome se direct mo soal effect aga gidele democracy amerigel tigel imam ma control aiga tigel mula tigel control chil congregation tir masuk muka member Islam Church kabayoran sa amula hindi ka moren sanggel political candidate terkau letel ligel syartira mal musisi meng tema di segi da bai life ti di orang segi gidele mula yang ara gagi dele igele syartir gagi dele mask dia kal sal mal assimilate murar adra brigela gal ku club star adra brigel Akti mention ay galing ako mesringin bibira trend domes man namo abuse ram rigel hindi kal swadal import el mera bulwad trigibel mo ringa issue a stability society rigida suma namo start adapta idea socialism akum das we gang erbo idung ay gang result ra changes ra economy la ngari adra rigel trigibel struggle ra agagi dele life tir yana modya kalom das masing kalel ngari angot aral instead ra amoreng sa socialist lagok tubor tiagi dele tara movement na mo anti tigale billionaires igagi da complain tir number 1 logong mal inequitable wealth logo igal el teta mal dagal fair number 2 tekmo se tigal billionaires sa dikmagal influencer na Donald Trump mong tirabay rurut talbulu example sira Donald Trump sa Brasina iltiklia Elon Musk iltiklia Bezos iltiklia Cook gele president ra gagidele Apple Computers oy patuk mo sigalel tigal billionaires sigalel tira na mo run talbulu number 3 income in disparities agaludo da income tira mal crore ngod logot madakter tille selbol waisen tomli tel free democracy mang elanga agumet sa trigele terule senatorial mal sisi le oldub ay gagidel das anan other than AOC magagidele Bernie Sanders itirge mal openly socialist oy igagida a grievance tire oldu promote propaganda spread el marablura brigel ditigida mal issue gumdaswe hindi kalom daswe ngi tamlabes mo se mamal el kertel brura brigel number 1 tianga democracy bulu
Ya free enterprise dia gida sistem dengan alsel. Asku mengatimi wa free enterprise mo look mo kira Cuba. Ala ka bang kira North Korea ka mo kira Russia. Hindi dia sabi man kira Amerigele o promote ideology socialism dia kal fit. Len tigam labes la tigal bilin era Amerigele bora idunga. Ya gida ko mas agel liberal positive rule. Number one, tiga nga innovate udas. Agel rogul eslu udas ma technology tiga yung das. Gida Elon Musk lomdas ra Starlink mlamoringi SpaceX. Number two, tiga nga maklokong balirtir. They do what Tora Miguel large scale enterprise. Agil kada makatara Shoval employ hundreds of thousands of workers. And number three, tamal take a big risk. Asku mangaringia atras Shoval gora open el bora al sel mal take a close risk. Sari lusaw dudir. Namo tilar tam lobu igel roketra Elon Musk. Igal SpaceX. Ngo namo tilar lobu. Edimo. Lengdal ngaria capital. Oy. Yab al seigo igita benefit rogoy. Sige duglugonit mo sing mass employment. Hindi ka din employer one or two people. Ara tiga employer imol bulul di morul. Ako balirti. Putokan o kya artisa. Other way now. Oh, I say. And number four, what I do go important, charity. Sel ngari ang rang triagida or toba daw those. Help para adel mar mabul ma. Tebal clol donation or toba. Kami sang ang agidele. Bill Gates ngiba seng Bill Gates Millennium Foundation. Nge aswal eradicate malaria al Africa. Everything billions of dollars al send el mosel o siga karula a malaria. Ito mo si kami tigal ada Afrika mo si kami dia ko madakta boys. O mo kwadro kami madi imor gerel arm klela mosquito. A mosquito kill more Africans per year than the guns. Pag masabi tarolel instead el la kartiga la boys me bay do sigal do lele dom kwada a malaria. Mang Marco Ludo del charity Bill Gates Millennium Foundation sengi gar former master ngira amle sta segil foundation e direct el aga kamal tigel bigra Xavier direct ngara scholarship lara Bill Gates batto ka benefit ng ngara billionaires di tigal socialist di kel di mo kadabertir makma se demi was kum timi wa billionaire gami the wrong country. Ital merigela amaskawak at lem magmabilan air. Just because ada sa ilong bilan air also bora do ngaria chance ringil fail. Mal ngaria chance ragal bankrupt. Oy. Bayga oy dior ragal. Hindi asa didik mulwase. Tiga na mabilan air migil di malaw dudir lo label المشروع مقبول. Well class bela se saying tigal ada ultimate say til me take a risk. Ulam rigela am si blue ngila showaringi self freedom ragaul bula showar ragau earn a profit reinvest the profit back into your company aktim lo koy gangalen mal na mo klo ay gagi del trill trend ram rigela gumes problem rigide bora idunga mal gida o mesa a YouTube ma ngara internet magadmo lo mes mol adapt sedakal kita adapt tayo gay. Sedakal fit rigid. Oy. For example, askuma let's say obugba surang alam lo successful ngi marwa IA marwa Rudim family marwa itpisong ego klar nam tulo bertir. Tiga ultim nor say tir mlem abul orol mor say. Tiga gid selbarnya labura blut abarga typhoon turam lekin bulwad mar mabula kuk ngaria ngasul ngartir Menjakal suad mo orang suad agak le Bernie Sanders ma AOC masih. Kalau mukadara bertigal betul kau duduk lah bawa duduk me olah beli masyarakat abul. Well, you know, the concept seems to be gora glorious seluldas. Hindi meraringi atum liya system. Itel system dulu ringi udalaya di mana kada follow raba sel communist manifesto.
Al-ubeng das kapital lulus ringia Karl Marx. Kita ba imle falora ang agidli Adam Smith. Self-freedom ragaw akmuta global guru agay. Self-freedom ragaw will make your life better. Am malding argid. Ma sistema diri adar belawa asay gid. This is your starting line of the starting. Why say? Betul tiga adar belawa lungil besrir. Adim nakal start nga serbab. Tiga milam yak le mga bule kaspatak le mobrok el mangle. Diakal stop. Diakal stop. Sige da essence na entrepreneurship. Mang atidel el momento sa gagidel trend lang nga Amerikel man na mo abuse ra do mesra news. Mo mok mase. Tamil young generation kalil tiagi daw ngirail diak se igumdas ang result rar adra blue altang anamonia frustration tira system and it's the best system we have now diakal perfect kada bay oriol il perfect ringi diakal sabedel trial dismantle ringi dismantle ringi either rogul di ma a socialist mo diakal sabedel survive diakal survive mara ti mo itela ala mga dali kita why say mang interesting ra society right kakol ade udale mga malul mesra og gagrer adel may mlaringa movement tel guk ngrang tel mga tilur alsel guk mga tara movement elang nam tinik mo sendiak elang by those amra lungil educated tel luldaso dolmol mal malas artiale bil sengedel dangar ngi mungil marail ti ako natigi bil hebit topic di ulak bro bring out ringa gul mesra a news recently mana mo kloiga ay o si mal mo gang kung se atang na billionaires makma se ali tamiya amlabes mo sirmi nga USA el capitalist system oy asu mo timi tiang akiwa madinari miles away Mia teliun mga dua isay American. Why say? Ako tiung iringi sel freedom to speak aungil. Hindi tuuk mo tel freedom of expression. Ngul mo extreme end. O takli American mo ra. Oy. Le Amerika da sel afford mo socialist country ling modiak sel incentive rasyo ba el siga es take a risk mo modiak. Dia ako baso nagdiregal kita tial albangar news kita al silsen a fake news adire kan mlat mu na otakli del bodia ko ngelo sing ara diak why say mar so kum al adal ngara fake news o maray gay gidel socialism itu dire kan mo tokol do mesep tokol do ngoy makalaman mo mararngi say gid tapi bon mo ngul tial mal mo close do marano ba te do nga fake dia kan dia ka imna mamri kita research mo speak up fact why say the worst thing a danger udale ya ali tell dir kam le start kam imagine 10 years from now el man namum si AI los pe en direct mol o dia ka dengan worry o mo sige kita mlabo am sila namo control digit ali nga ring isel book siya imol adan tela George Orwell 1984 at ito ring il book at masi atara club siya am sila mo control araat oy sel lokot tara to ko lokot masi Big Brother moringa Big Brother el dio mes rigid a kamera di meluy rigid el dio mes rigid mo control rigid elas kuma trenda why say e kada mo seguid el book ra George Orwell masi a Big Brother ana mo control rigid sel Big Brother AI ma computers dia kita mlabon control kita Big Brother de sel de kita tokora investment in mervelaw investor Messi gergaw makada control government rigid el marogo el permits marogo investigation amorgin mon momre ya Big Brother was in dia nila criminal kadi misiksik te merko I say le Big Brother am lamorgin o singel mera man mal tiana mo di tengi mera ngi blula I say man maral to boy interesting a trend rabul ad udlea maral change mo giredel di constantly get more vigilantes giremel di make sure mang do our own research plagaraw the swim
Paise Kaya betul kelakar kau deh. La ka temon mon atak AI purak mongge. Malam atak. Tiada kita kontas. Dia tu dengar saya ngarak lemram ngara dia ngarak lemram. Mon mutra. Akla lida mo mlamo ise. Paise. Mutra akla lida ma AI mlamo. Ako mesra imora ya programming ngal imora tirgal evangelist ra TV. Mo dura iglesia ringin mamose. So miro siya malungil lungu piltig ringi. Ore ora cellphone ringi ora yara. Microphone. Tiam malungil lungu. Yang wasi. Tiam sil. Tiada kahar teringil tokoy. Tiada blend print teringil. Promoting ma blada rogin na adim lulu ora bay gaigit. Kebatengil wasi kau ngaria sentang lungu berkau. Cellphone kau. Ngari. Ay ke printed rak mun AR ger. I see. Ikadam na mo rin kadal forward mo. Na mo dia kadal kora kasi bo malilak le. The buta ka mo dati do lulu bladi ya kada di on cellphone rig. Big brother na lulu gitu. Man interesting ah pero ada turan selum. Ela goreng se direct ngari nga program elang dol trar ngil direct AI temlangu tel entar bibile lo tungir AI. Ada. Oo. Mang Thomas ang titigil lengelegela Abraham, Jacob, Ismail, Mel o Pridel Mel merar. Israel mabagista. Igal igal 14th Israel generation. ma Palestine. Why say? Ako lek ang maral interesting. Interesting lang maral di AI gumrayan. Ela ko sa igal sido siya mo namodiakal. Namodiak daw bakal. Mas kogi bang udiak daw makal. I see. Restaurant daw mo di titsurba. Hari problem lagi dang expensive lul ada mong ala kalbla karmo del mo mangargel mo to udet del bulu. Yakdo to. I see. Mundial gada kasi barang udra to udet ngedel. Gedro sikrolele mo to udet del bulu. I see. Esa nation ng arwa ola magis ma rungul to magis lelage. I see. Mo dia sedel afford the tel lul adra. Ila mo ira news and direct al bulu sa ibar mlabo ngul ang kotul taga lul kotul taga ra de gering il bulu amrikel. Ila ya suir git. If to earnings tira hours git mo. Ako mas tila mo tila close importante subject de blabring ngile. Hindi ka sabi dim ere mong gobay. I see. Tira Uncle Sam. Tira daw Mr. Tire me. Ya freedom tira daw Mr. Lobo daw daw freedom git. I see. Mal agida mal di mawa turam regil legida oriented toward the United States se orientation regid. Mang atara time mernya grup ra sebun mertiang boray dungul. Desoril mrula gagidele trade gida ma adra Cebu tulaba Galilea del May ma magdamara order amal sel blue bet pedengel mera Malaysia sitama lemra el misan le governor oy mang grup mas bradam de sia speech ra maklusi makmase gida all this time after World War II abelawa mal di orientation ni Amerikel kami duk change orientation gida more Asia legida Asians Sumug damor Asia el abay klo benefit del dangay klo saving rigid le gadat med gida maldom ara wa ayasa ra California ma mitra ayawange hindi isa ito do mesra ba Cebu en sa dalom arangil maybe half the price hindi of course issue gida sa gida Jones Act ang arangi plus dia kala sal malungila a connection ra gagi dile olidiur tiang marwa blura huriping sige la adit detriment rigid hindi sa Palawan sige na magire del change orientation rigid ukto sa Asia I'm sure we can mal close saving da ngayar aralagal ma bibira sa iriora building ma ngarangal dong ara blura huriping ma Vietnam ma Malaysia rigid direct man mo exporter kalma building materials mo subject interesting subject Naka mal ngaria imol artikel kiliwi mansokal gora share ngile. Ti artikel ra bugra guam. Tial out migration.
kung wasi ang ara mo nga out migration na ara adal ilisin mo rakwa mga kumlet plok tol wasi eta misin mo Amerika timon mo ra McDonald tamar mo ra ngidil tagi blungil aklang aratir elang la obitok mar adal maskulir adi mergol kira Amerika le adra la mga Amerika may kaptor do adra la adra belaw ngani ang ungil urere mga Amerika ko marara ungil bliber mga belaw ay ga rogul to ko am la bitok lumang adra rogo na mo diak sal tedi melding rabuluan sila madar bebi retir malu bang ngari ako ratan jobi ra retir tira o mesin de tira ko meseding mal di kan montar adra belaw alsis akabon menteri kita dia kalau pula karangul merur belaw mo o tagay malu bang mo yasui giderang dia ko terus ngaral value giderang mo yasuak lang aragi de tagaw dudet ang mo sub edel o bom shopping ka maragel soam sub emel mum ara du umeng masra elte mo milira alba agel to ka kum das wesira dem kerelat Kaya milira alba abal di family kadi meran mo to dia elte magagira adu ang mas mo alba kada matengal mo kada biagi de marangal kita mili rabit yan bebi kita ngutel erten mo mga takla la ewal sigang eme ya bersal takang la ngara o kay klura tansil sa umility eno mo erten mo isang ay darto klo sige na kakaraw sa semelang mak munguyuringi ko rahman was india ka dil problem ra other belaw okay kay kita le Pacific Island Forum agiri lo sigra solution giri laigang leng aktibo urtiang engal milu sutia ladra gua mamal ngora mal ko ngap tulul was kita amol mo dia kasi eden digit litirgel mulom sarandil ngaliged na 12 dra school emna mo Amerika emna mo kampitir mulom sarandil ngal Amerika betul mau wiluro dia di tan mestriral almla antitirang tan jobirang algira brother tirang mong Then out migration, I think that's siya kada makarari. At the same time, kada recruit ra. Other Asian may ulo rabluan. Egel blue Asian in all time dollar or other mergi. Adri kam mo niya standard wa huiriping POEA. Why say POEA. Mla mo diya kada nga mo di da tungwa ngidil adal may ulo. Tumnang nga adam na at least certified skilled worker le tira o spare til de mera o balur adra rogi le logor ya silobil wa ser adra hui riping a return na ngara 7 billion dollar a year mora bluri remit tergin more adra bluri mga mit benefit tergin kita amla mo dia ka benefit tertir basi ako mdas tara most dangerous el to agir adra kabelmenter gidel mogorgi kilometer awa sigang kadum karat erulitel baradais mo yasui le huiri pinga mo kla attraction el morning yasui wala service and ako trungil bulur Asia when it comes to service English speaking nation exactly get right next door neighbor digal si edel affordable wat digal si edel affordable wat bago mesel si active kwadi gol takay gang leng tigal other belaw ngara kwam adi tirga gidel ngalgedel mlong barbebi regidel mlong ay gal ada last 4 years emna mo wila drang clear manam tukok toni tawdo moraro algorong ania kata si citizen belaw Bukan tu orang bingung mil sprable, mau sprable kita juga tu bebi reti. Din sebil affordable. Abela digal sebil affordable. Oisi kita bago mesra kapan mental kita. Mesti terwai luas setiap lagi makan orang ini. Mungkin dia ada kumul makan orang ini. Aku mungkin le dia kau dengar siapa makan orang ini. Jangan ding. Mungkin more audas ulgirel tial. Kumesen kal buira kuam mat orang ini ngil bulu. Tokan ada lagi makan. Di sensan mawil lo mes rengi tiap lurian ngobarta. Mna mo dia kal lurian adra kwa. Wasi. Tenadi mla limit rengi adra kongres adra ngara.
Pitian mari ra guam rogira soldado americano marana siamal ma. Mang kita liku kual bertiga muda tial bulu suada lorde ke dergi. Aku ndas yang kiri tu beri aklol. Dia aku dengar wasi kata makarar ni ini. Gire la government agora am the Shua Task Force el merere erngileng. Akti member sir madra government ma president Toribio ng wasi. Akmarulia pool. Rarogunal ka school todo la college. Amoringa list tilese. E que recruiter team me. Eu mistria um bilure ri. Akti member senator Mr. Bulu. Lilia agora internship ra ngar school sorin o madra la madra siobay mo other gear. Ikamet sel summer. Abelo amara tiket tilmem ta. Kata mo suseo tire. El ay kung daseng bay na mo beo tergida. Asendra ngal gidel mo. Itangar siya mo suseo gidel mo. Why say? No. Yang tama karani ka. Aktik mo ikan ako lang adra. Why say? Bang ya adra udaw mang tiada temir. Why say? El al suelbe udele akmle Bank of Hawaii amle invite na kalmo mitra tara buiga. Nga kela Christopher Cruz nga waya Loredo lagi rogul branch ra Bank of Guam al outside ra Guam. Magimla dudul terung. Mura say you know aw lagim durgawa gim la acceptor gawan mo appraise agir roguil el utm el banga mo spe el series agi mo tobda udo magim adul tirak mas telago tulungil program le telagi da sa el guk telgi slow down tell out migration ramam le ulang ada tobda dia kamama got el capital poor country we are land rich but capital poor mang abanggia bolnya capital top dari ngil mereka magalel bola kan magasama na kayo anyway kumdit lang ito malagon ng udleya ay ito kumase priced out of paradise kangara paradise didiya sa mal afford the kiringi example ologo obkera Hawaii average price rab lara Hawaii alin dekal mansion mal di regular home $1 million. In order for you to afford a loan, lomara $1 million blay, you have to earn $250,000 a year. Aurelem. Maka ang tuwatala na, ang akira Hawaii earn $250,000. La Hawaii dia ka man mo industry rin, di tourism ko. Okay, apartment ng $3,000 aman. Aman. Matiga di oriol di mel, el pera galir ma apartment tir mabalsiri broke. El ang akwam same thing ang average price ra blara Guam $450,000 to earn that type for you to afford that type of house you have to earn at least $175,000 per year for the gidel blay maultek masendiak the sabgal moram rigel en nadir kan ya blara migro trul $100,000 yung gil blay ang arawin neighborhood ya oborabang tidik mo wase ka mga pecha ka kalme gisang tidik mo calculate rin mo say do you have the closing cost? Yes, we do. Ito mas kalon mura ang agisang mo mas bay imrigela ablim maring ultoy ra karangem why say ber arwa Hawaii mer marako mer bela ko to ablim maru ringi ultoy ra bang karangem mambongos why say sige da ula matrakal why say si udak mas say atyal system ra mrigela nearly perfect legawa mas living wages ka mo 8 hours a day ka mabiim you can afford anything on TV sa mararablim sa nakalagay mo raungil college sa mil afford mga steak every weekend emili na Las Vegas ko mga raskogil mo Cancun mo on vacation ito ya life for me really was el afford el anga kita ko plitok udlay lag man along struggle the bong ang songs sa ding songs leng economy kita dira the with mas economy of scale dira the with the states among like you say a government kita na mo girel mo along seur especially to housing okay girel mo niya ngil program na housing like we talked about before sell rent to own agot ngil program like di make mo say
kabiil nga daan nga lagem kami first priority igagida tela income kami magimas kami sel 25% tra monthly income kami wagi mungu el rent kami turablay mas il afford lang that's sel omodur at tigale financial advisor tek mo say never pay more than 25% of your take home income as your mortgage payment or your rent payment seguidia tora finance tora financial planning tek mo say okay 25% tigit lagi sen turablay sel stop agagid le homelessness surveylaw kada slow down out migration lekam imagine rebor ay dunga taragalagem namo 21 argil digam robil sorry guk move out trablime sorry magidam di kalsada alkero tanamo maktol adam mose rungal ka nakakanamo 21 guk tigaw siga di obang ng song saudude maluben dia ka ngil ut madya ka ngil blay idik mo say ako rin sa ngari malungil employment trablura Las Vegas ang bulura LA tidi pa ke etkal passport trigida malungil passport era como será news yung namo so emel lo expect del passport tergaw emo commercial driver rasti trabajo em namo ram riger rogi el atrigel be begal budol makal laigal makrol tora krebela tigela namo magel orior tiriga sel apprentice la CV ito maskaw siya certificate rangaramo ela amuro rabla surang el busca certificate ra company ra surang ro siya no mga legal mixed truck and siya no driver Hawaii driver everywhere in the world I see mang ay kita bebira to il gundas we kada perdió lang ngeng algo ngugil que improve lo adra ngabar the opportunity adil pakaklokli dem ra len ngani atra to il namrul di kada masaw dan ngiling ngugil makata masaw dan ngiling adra bela adil mo ko hindi state government bela am lawina utmul kotul tokul ut Jadi ang tarim na open. Ilang last 6 years, 7 years. Kaya President Trimangsao, President Whips, am lang $1 million loan ra tell imo ka ng ilo na Qatar. Saudi maimo nga dino na Taiwan. Makita ka ng mo tirikel qualify malon tira ang may dia ka government project mang muutol blind mo nga imor malungil blind nga dalong ngay ako atiro tra school ang will busur maligel mo dia ka lawa tabora wagwa mal standard ablara di dorro wi ya $1 million na magado ora imal data blind tela man sabel hindi gal state government tadi ora ka gal atmira dia ka tartil ko ra o top mong el awang makalan mora ay malige kamo nga sila sing sersoy sel bitara lang nga small subdivision ng arsay musta gelba like appraise ma ang doora malungil subdivision el anga agume sa ige ulang red a state tamlol nga mla mo nga city ringi tiramlo nga sel trigibel kora elevator mula rail exactly mal attractive mo ding alak marada paspak mo say kasi ko ramal beso subdivision dan ngarang mlamrula arail man mawri subdivision gi ako mda sa state tanagel fast truck ay ga ngiril more so again di mertial tabadala ele landscape ringin mol tuodra sil golf course loru ringi mabla uniform mo ng alak lang ugilat kita ay gay kita ko sa out migration I see ang nalagay dahil po ang kabar din diya ka voltel albuin no mo rin ablirir tahara rin abek albuin luar beklad hindi aklang nga tira upgraded I see aluwige de tosot por akuran de kakatong students sa mamtomure barbecue and they can survive I see ulit tukma say a man's house is his castle. Their castle ng galad. Exactly. Kung gurgulia castle ng galad, mo til marail. Mo swal, albay mo ko na nagayit mo si o di kertial belao, altang whatever, di tiyabalwad. This is where we belong. With the caringi, the support ra system ng haringi, mga government rigid. Ito kaya ilang ariab lirir, you know. Sige da ko til important til investment for any family of life.
Habla ma buabalo. Abulu. Leng sel bulu lagi gidi mo dia ka incentive til morale tanam mo parte la community. Nakamli ka krel buig en Aragua. 70s. Ya Kaisara winra dito project. Umlik lo song leng geu ngurak mung la edeng ewal dartel drok. Sir Henry Kaiser subdivision. Exactly. Michel do makalan mo ikakura di square. Gua di square ending. Sira bon mereka dim la bon mereka loit. Dim no kyun mo village, dedi do village kada rira. E bidra standard adar belaul mo, adar belaul adar guam morba. I see. Takay top dra la kubliri ar to marir margarir eng mabliri. I see. Mong mo subir guk titi lo mesra makasakasire. Yung dasurak lang ar til marangal girma. Yan lagi tadiak segi dergit. I see. Ako dilea mle pastura kwamria back in the late 60s, early 70s. Tidak ngara phase tour segi dile Kaiser subdivision mara serak pong itirige dim le level semang askum ka ngara abrengela ligwan terraces emil dinga se di mesa telimol blue lendia ka karakaring at diti dim lo ermula sidewalk mara ringi pave akpo goger tiga antinak masay may ko na moblar tiamak oy telan 18,000 mak adisa igadakal mo ar ti certain it seems like a lot of money. Oh, di 180,000 al sales. Oy. But you know what? Hindi certain it tamle mania special loan program mo ragel blay. Abo ko mes ragel payment ting $120 a month. Ay hindi na kulultoy ra kalagir. Exactly. Di ka kulultoy ra balsir, kulultoy ra kalagir ma complement ra guama. Asan ra deal? Agumda sulo bangela Kaiser. Matahara ka sailu daw di ala fela complement ka mangun sa sambari. I see. Di lagi tangila o del milyon. Grinlo na tayo mga tuloy may makambesa tara di reliably. Dim lang udas ba se mede sa cloud utmar ay beliger cloud bulu ngidray ed talin mo malmal temboria ngar o kay blay. El standard aro gulto ko ni o may di way gan mo ko bi karel blimle. Sed moral mo sa ingira lon ra ka banka e kiti miskaki. Sen open ringia di tan moru ringia mos miga meter ka wa furniture na lagem all golem mara tiablay I see. You want tour apartment. Emele ngari fel apartment tangul sa sambari. I see. Akakum das watara namu dalam das ringi ilagay gidal Taiwan grants do lail 10 or 11 million dollar. Most of it tamor aral malungil. Digum das ngora mo hit a certain point edak mo say namo enough aral. Pwede nga bibirigil udo del may إذا بقى أكيد اللي public land اللي قرأ مكين تقو بارني إذا اللي بول إدرو لابلاي الأوبن سكوم ده سدرو لابلاي اللي سدرو رارا لما دنجي مارالما سيدا قط السب دي باي درني السولان موسيقى اللي نبغى qualifier alone ديكميو مسكوم من دياك إنغاريا program ال 25,000 نجيل expandable home rasina ممغال مدي مغالو أرا أبلي ميو أتميو ممكيرني from there to move on. Askumang in the future, namo ngila income rakaw, asig mle expandable home am rent out ringi. Kasi emel gu kulisel dream home rakaw rabitar ngi klol blay. Esel ngara side ringi a rental income rakaw. Mang kita statelo tora bigeling think outside the box. Leng again nga maliga ko marak mas kita ngara housing crisis. Let me do other bank al swell by other bank of Guam gay del boy gay na do emlorak masing magto kablan on the market it's the other way around. We have a army of buyers over here and there's no homes available in the market right now. If you come with me and you give me a check for 200,000 of Osigablay, I'm telling you take your money and go back to the bank and they are available right now. They are available. Di mo rangi gardi imora coffee shop masih kuraso ko trabli next day adamek masih agores ko trabli men mararakaw ada naka mle feiger tialbli la talak pakposto ni sitya otru akmo masang sa adana aru udak marabli mar lig mangaral sorry lo marangi aru ngoro ra sitya ngara mo Klodiman I say Di ang subject ng gumes ringing
Kata ko ram sa ngil ngut di tiginged el kakrel bulu. Di tiang kita lur kita bulu American mo aitir. Idi ka bla kar ngut el bulu rabluat el mo American. Bai soad el mubun mo American le mere buluat men di waise. Ngani reverse sistem rabluat el waise. Pere me di waise paradise. Hindi arad akhwat el mora yang el mora paradise. Kita akhwat el top dra paradise. Tu sistem bla da bur. Bakti kalau misal subject to bring it up. Yak malungi. Al suku kan yang ada subject terga. Ina dikit el terung kuliah baru dia. Okay, tidak tera subject soal masalah ini udah ya tiagi deh. Title tial tapi karma. Karma tora India. Oi. Ulak soal bring it tiar appeling. Ado mesur belawe kita direkel mana mo kloa movement traga gidele eklelid ngara talk show tir ngara tele eco paradise ma direkel mora sadoi ma gidele Matel radio tel blai mangarngi marogul bornya ondibele ngariang lu ngi mana mo kloa ngungil tokoy I mean I'm not against it. Di kita namora point masih ngaria difference ra klelid ma spirituality. Oh, two different world You don't have to be religious to be spiritual. Oh, elanga karma adi philosophy dia klelid Di tianga di lubra blura agagi dele India el kulwase philosophy ra adel sugumeng kawa merula ngilil morabul wamar umeng terat india kam care outcome ringi masih mo benefit ringi india kadi meru ringi leng komrak masih omuru ringi terak lebsei el angaria adal mo o luti tial lungil tol omrili di dia kan ina ko na get it immediately mang namora point masih ngaria adal nawamatik masih sometimes sa religion na mo extreme tigale Muslim na mo extreme di omngara ngil luda sura karma eka ngara a spiritual world le komrak mo se sel umungir raad alo mo ngir ra blu india kam ger mo sa blu tmo hararagao tmo omdo dragao indiak di a nature adingil mo reward dragara taraklubsi tara spirituality udlel gumdas we gida adal belawa omdas gida del gorak murngileng ira ara kadamle ul moral waisei sador tokor tigal maasra ira ara tek mose model si imam tara ada model si imal gida ul morangal sel reciprocity di dia kamo duk mase akmurngileng ak expectra reciprocity mre diak Kadi mru ringil sa omril mongil muraraan and bring back ngil feeling ra ka mase al sil sa kilya ngil tokoy sida kamaralo oiti obeserngi atara klubsei in mutel merkau and at the same time boray dunga asum kumlo makitra ad tumalyar ngula ad katil milya government terkau giriror audo derge ngarang fine atakam la benefit ringi di karma mol toy gara tara klubsei giremel payback sel spirituality ram tamli ulit nga tirura abdo swadi udleya kama mamlora gimlora Thailand nga family ra kamlora Thailand so happen engal agimle hara private tour guide kamam agim peringil every day gamal wel English ringil buig orak mal gemal lo maringil nga ak masegel to nga berat to gol go ice review إذا جريغ الكيرفول لغو أيسلين لين تلبلوا داس إمل ملغو تقول مو مكترا كينج let's say arrestangak it's how strong it is if you ever talk bad about the king in Thailand kamu kalubus ano bet panis sa kalman bringil tikmo sing kami tourist makti o aisumigang di magigorek magang kamalo aisuma story rabluri mo masi kamam Buddhist malo maranga karma mang sel giramal di ungiraraan lagi memerang ungil return dagi don't expecting it right away matawag ta next day gimrael mo
Imol pas tatala restaurant nga imol. Ndak malawi ka England, dabuir Australia. Lidang okle gumit singing malbarang alel maatelaw le langari abader ngi mga ang casual rep traging alele. Makmasi, hey, how come they don't help that guy? Masi, well, altaang langiya, he's paying his own karma. Langari atila melira past, mangarsel mulugda, mulsera karma ringi. Bilda bayak lang. Oo, tilmer mula tramaas, ang rang masi iri. Karma tukol bela dal bayak lang. Oh, I say, eh. Malubang klangat tangat. Klangat tangat makulda ba? Aldala bayak. Ako sa time bogong irata rubak. Masi uling tila arala obisra ulek masi rubak malitada. Lek malangal tangat tergau. Magida udalaya ay nga culture gid. Ada. Ada ko ni ari. Oo, makmase gid ada bela wasgum magawa. Aman na mo kluat ko religion ra society gid ngungil. Hindi na wabto ka klalib. Makmase asgum namongod aptulum ra klali de di ngungil. Ida nga ra karma makaltangat. Sige na tangargi. Emong na society gid. Kung may sa ara Thailand ako til tangara budol bulu. It's a peaceful society. Leto nga karma. Mal rarely mesa ada Thailand el modo psora taraat. Oo. Leto malomrok mo siya ang atigil mo pa mangitel karma merna tara ko say. Akta ko di reminder gid mo say gid ader bela wa culture gid away say. Bodungir everybody. Egal omorula direct diwa preachel sakla Jesus Kristo. Pomongiraran. Ano nga ba mataam nga blawang. Mombrida blawang. Oy. Mangtia direct mortigel adlegok ultra drugs mamalamal at lamal makali. Karma moltoy gumira taraklo say. Bay bomongiraran le circle tangata moltoy ragara taraklo sel mongiraran. Sel dulo singgang ramon makaran rungal ndala baya. Oh, I see. Ila alga karel bugang ilu di Oktubre makaran. Ngari gid oy. El oktara ataru ka mluna ka makmasi. Lekwadi mangitaya kana ole. Ngara masi. Ngara iset masi. Ngawgay kelel tigal ancestor nga kal atil minar ngulak muntaan. Nga kadal bayak makmulog ta balsir mak. Hindi ang interesting. Namo pumadi ala tuloy album. Mang kabora writing article ko dogya ko gidel. Oh, okay. Ako mas like ni nga so kal mutel bring up tel front page al still sa tia belaw. Fake news. Tel fake news. Ako mas sige other belaw mlamo careful le dia kata other belaw dia nga own a smartphone. Why say? Ako dasan ngare bibigil at tablong at kilda cellphone ti. Oo. Magtial cellphone ana mo wapar trabat ngel diwa ima. Namo diak semel oiti mora. Oo. Hindi wapar trabat ngel elang. Etyangan namo control rigid. Ma activable worry. Mase gid kalen namo ra point tel mo ring alla. Mase sumarangal ka from 5-year-old del mo 7 or 10 adyar girilo smartphone. Mga lara Australia. Wala Austria na mo ringi mabibira state ram rigel. Lendan ngarang ora idung akbora restaurant malgi karen ngal labang la parents tir. Eto mure oiti mga dingin ngara side sel maralo skola a cellphone. Maktirek gil tirgira nagay ka direk wasi. Makil tirgira nagay ka matoy. Oo. Makmose nga kadim lagi reg lom ara a cellphone mo tirgal ngalagay. Oo. Ngira del mo mature mind rigid. Estat ospe aigang. Legamal powerful. Ada. Oo. Ay gata, mo di asil mo do urgit. Oo. ESL otuklap tulangal kal mol isti otubdi mun daloren sa parents. El ako mes gil fake news suguk pralo to dergil mal isela asurang al family. Oo. Ngadar adal adalo dengay game temo barang. Al ubesel first impression lak masi. Tiang barang. Estat lo koragang di sell the few seconds ka lamo concern. A price you pay because I am lami. Balu pa ka call a friend ra siya kamilsa sel news ra a family ra surangan. Ikita pasringil lo ya ka word of mouth. Balu pa ka forward the tell message. El dim na ka verifying. Ito yung dim na ka verifying in armeng sa panic. Oo.
Alo betek mas hitang marang, egok spread mang moringia hysteria. Plus katak mula sing karma. Oy magkatambal, taraw dosok sa leader sa vela kamo mes mas namo gira de lo mes moringia task force ang public hearing rang, eda mga sadala smartphone mo rab girel ngalaka. Leng we want them to be educated, but educated in the right way. Hindi ka daw AI malong siksik tap trira al innocent children na belaw. Dia kamal sulang ka so kan ko titilibel el touch la to raw rap. Malungil. Ila melmutre lang yung lam mo ngari ay maldatal ata. Ang register mo adra rap. Ngania true matelol mal state representative. Tadi true matewang ma hindi mo lagi mo diya saan mo ang masonsorol magitra dire ka arin sila. Ding wala ko ra sel foundation sel nganaklil hotel ti alurior. Lamakit mok maringa solidar staff ti alblay. Ti alrapling lamakit mok mo o ron mo el atdi maral recruiter adal. Dik malo maral si tiang mlamoria maklol kombali ma ang arbab adal. Doni tawdo del mori. Leng government kita malugil kita ang altangat del government beto aklunyaw bergit. Digi kita migiril amars. Ngari Marcel. Ngari Marcel. Giril lamodia kapasal lultuirar ngara. Namo gedel digit. Gedel self-help. Gedel digit wal adam wada rutial belaw mesa gedel lito tula. Adram okul mangarar belaw. Ikut bok la ira are kada mle matengil wase. Ngariya at the same public road silangara madra tuang rablim. Angar elemen mot mokorim dia ka public road kan memot mokorim. Ikut men mera time rasyabal mangariya ta builder concept rap truth ro se kada ngara tatemay kindo hosi. Moni ablim ma or ta tu ar da iksang mol yang berula karel swelb kita begisil imol mol makada rutial blay. Mendim nak tasal mo ngalia value rablay. Tim nak misal mo setial bla o kawid el tela. Lete di mara zairio eto tutti ar da iksang kita di in 1 day or 2 days. Ya ometi ablay el toor. Lete di ma mambo boni mamlaw niya. Ako mtasol adar bela gira del goba kan morisay. Yo ngi tralo kul adar wasim tigil ko koreng sergit. Pom register mo adra gram. Leng dia kan makita adra. Nga niya pension plan raw, nga niya social security raw, nga niya karagangem. Edo mesra adra nga bitar gidil. Malabula. Tiang atar ko mesing adong tara security blanket. Security blanket. El born ra sila bulwat. Dimle gidil kut makli. Sila gi morura, nga kabla adra olbi aklula tamrura. Tial healthcare insurance. Katamulom la information gidra Singapore. Ihada may endimle gidel tiara el adra egal mari gidel rokuy el island. Amakar das was sigud mil gara rulitia. Nendiak sel dumra kwam des el dumra FSM des el dumra blulap. Digidel tanga ba il uling motoy kabelment gida hara sel share nga all retirees. Rabi kerak. Ila kita namo do share. Kita automatic insured. Makadang makarang ya rulil mo dia sa lultoy system government. Idi relate gidele NGO di gidel. Mo sib edel. Aktio ay sir wasit tia el almaran mil Sunday. Ngania tial symposium summit lorur nga president ma. Adra government belaw. Mora officer tira tial officer raw pakpom. Government tam na ko na sira raw. Oh malungil. Maria babierengil bera raw poloni terngil wase. Kabem explain tial BS organization it is something That's right. Todo regulada. Dal ngarang ngil to ya. Dia kasi edelo di ibam dadring Wase. Oy.
di ako takora marunong yun ng sorak mong ara katong kurang yun katong sorak mong ara. I see. Katong sorak ng I so. see. I see. Say kita akora last tril kasi sakar kamam. Yaktin mo tron ngit gid ro ko mo takora to begia. Ang inbangan Moses ra ang rungu ngara. Am guru le pasibling mora referral manuba. Hopefully ding artiang mo min. Ding close ave ne moita temen bergamam. Mang agi di urang ngia balungil kelsil se o si krolen mong momre den mora guru le momre den me ka to spare sel. I see. Maria ada dura rugul belaun mlaringi. Ito asinggan ngirmanga amal soal di ulto na rugul tokoran news. Ma abu kara sianso amle ke speaker rugul belaun mo kasi. Gadot to bedi mababak long oes. Dia order di umila asili. Malangal tangat tingile tarigidra Moses leng. Aringisel be esel mesile sing angiogram ngarangtel. Mesel ngal semungil mesahar tinit masing. Gang seling artiang ang morolang. Number 2 dele tegel rapak morang yaura nagidele etam Luis. Ak masem mutung yang kler makmo ska 12 dalal waya tarakal lududel emda anklele etam Luis leng. Idire kripto adrengal namo solil meringi makmasekom skemia mga ngakl maskamam mamorngi ang kliura tele roster ma ududi wa morngi mamokomora file akmo train mo agi train communicate mo makabenor bay sa mamel de to gido bertir tialorora bay beto kang arter ang arsay magdabay ilulia ondi bertia ondi bertia ng mo mereka ko si krole de mo say I say say aura program al sel se man mereka sulul ne turnin may almel sande ko man sulang mahanik sila kasi sa okay. Okay, I'll try to remember. But if I miss, I think I will keep in my mind everything I do. Alam ko, tuluo lang ka, tumuyo ko sa kalit. katbok lang kami sa ikit sils. Ay,